Dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Nastavljamo sa pripremanjem raznih ulja macerata. Želimo da iskoristimo što više svežih biljaka, plodova i pripremimo za narednu sezonu lekovita ulja. Na redu je došlo ulje macerat od lista divlje samonikle kupine. U ovom videu ćete čuti vrlo jednostavan recept za pripremanje ovog ulja kao i njegovu lekovitost. Potrebno je da naberete u prirodi, nezagađenoj prirodi, list divlje kupine, dakle divlja bodljikava kupina. Također vam je i potrebna staklena tegla i hladno ceđeno maslinovo ulje. Način pripreme ovog macerata je isti kao i kod većine ostalih ulja macerata. List kupine prvo operite i ostavite najmanje 1 dan da se dobro osuši, jer voda može da dovede do kvarenja ulja. Potom list kupine stavite u staklenu teglu i nalijte ulje da bude najmanje 1 do 2 prsta iznad listova. Dobro zatvorite teglu, a potom je ostavite na toplo i sunčano mesto 40 dana. Jednom dnevno teglu dobro promućkati. Posle 40 dana procediti ulje, a prilikom toga dobro istisnuti ulje iz lista kupine, da bi što više lekovitih sastojaka otišlo u ulje. A mi smo naravno procedili i još jednom ulje kako ne bi imalo biljnog ostatka. Ulje odložiti u tamnu staklenu flašu i ostaviti ga na tamnom i hladnom mestu. A mi to upravo radimo u staklenoj flaši upravo od ekstra devičanskog ulja, tako da kada već kupite maslinovo ulje, najbolje da ga čuvate u toj flaši. Jer nema bojazni da li ste flašu dobro oprali ili ne, ne morate je čak ni prati jer u njoj je i tako bilo maslinovo ulje. Ulje macerat od lista divlje kupine veoma povoljno utiče na kožu i tkiva, tako što ih skuplja i zateže. Ovo ulje zaustavlja krvarenja i smiruje upale, a također uspešno deluje i na hemoroide i proširene vene. Pošto je skuplja i zateže, ovo ulje je vrlo efikasno u podmlađivanju kože, a također i u zatezanju bora. Bilo je ovo sve o maceratu lista divlje kupine. Pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.